Dragi gledatelji, dobro večer. Darko, dobro večer. Dobro večer. Da li si svjestan da si prije 2 tjedna zavio moj narod u crninu? Pa nisam o tome razmišljao u tom trenutku, ali evo sad na ulasku u Hrvatsku, baš na carini su me dočekali ovako fino, ono kao, a, to si ti, Stanić. Dobro došao. Dosta nas je plakalo tu večer, tvojom zaslugom. Kako to komentiraš? Pa tu noć je morao neko plakati. Da li mi ili vi. Ali eto, borio sam se da mi ne plačemo. Tvoj život je uistinu poput filma. Dakle, od rukometa do 2-godišnje suspenzije zbog droge i potom do najboljeg igrača, odnosno najboljeg golmana Europskog prvenstva. Pa dug je to put. Kako je počeo taj put prema ponoru? Pa u ponor se ulazi ovako. Znači, najlakše je pasti na dno. Kad padaš na dno, onda padaš sa litice i tresneš jako. A ispeti se opet na vrh je mnogo teže. Kako si pao na dno? Kako je to počelo? Kad je bio tvoj prvi doticaj s drogom? Ne želim da se pravdam, niti sam pokušao da se pravdam ni tog trenutka. Ja sam jedan od rijetkih sportista koji je u stvari priznao da sam uzeo zato što sam takav, volim da budem iskren ne prema drugima, nego prema samom sebi. I kad odem uveče i pogledam se ovo gledalo, mogu mirno i da zaspem. U životu sam uvijek volio da eksperimentišem, onako da vidim šta je iza ugla, šta je ovo, šta je ono, a ponekad se to obije o glavu. Pobjednik je zato, ne zato što je pao, nego zato što je imao snage da se opet podigne i da nastavi put životni. Kaže se da zlato sija i u blatu. A on je pokazao još jedno pravilo da nikada nije kasno za novi početak. Uz sport ne ide droga. Kako si uopće ti došao u prvi doticaj sa drogom? Mnogo činilaca bilo u igri. Prvo što sam igrao u Švajcarskoj, u Cirihu, tamo teško možeš naći društvo sa Balkana koje ovako se bavi normalnim poslom. Uradio sam to i desilo se i mogu da kažem jedino, pošto ljudi misle da sam ja uzimao to na duže vrijeme. Znači, tad si prvi put probao kokain u životu? Pa ne, ništa ja nisam probao prvi put. Ništa ja nisam probao prvi put, ali ne može se reći za mene da sam uživao u tome redovno. Možda sam 3 ili 4 puta probao. Kakav si imao osjećaj kad si bio na kokainu? Nisam ja nešto posebno tu vidio, ništa. Ali nešto te moralo povući kad si odlučio riskirati i dopešku kontrolu? Pa dobro, svaka droga uglavnom smirite, napraviti da ti je fino, da malo zaboraviš na probleme, a sad nešto spektakularno, ne. Je li to bila jedina droga koju si konzumirao? Pa, teško pitanje. Pa ne, kao klinac, eto, mene baš briga, ja pričam što god već. Mene nije sramota ništa. Pa kao klinci, voljeli smo malo i marihuanu, ali ništa previše. Došla je doping kontrola, pao si. Kako si se prvo osjećao kad si vidio da su te provalili? Pa ti stvarno želiš da čuješ čitavu priču? Pa u tom prvom trenutku što sam pomislio je okej, ja vjerujem u sebe, znam koliko sam jak psihički, mentalno, da mogu izdržati sve. Ali mi je najveći problem bio kako će to podnesu moji prijatelji, moji roditelji i ljudi koji su vjerovali u mene, koji su me cijenili i govorili, na primjer, eto, takav treba da budeš kao Darko. Svojim sinovima ili tako ljudi stari su me voljeli. Kako su ti to podnijeli roditelji? Pa u prvom momentu vrlo teško, vrlo teško. Imali smo malo problema u tom periodu da nađemo zajednički jezik. Naravno, vrlo brzo su oni kao roditelji, kao svaki roditelj, prihvatili to i želeli da mi pomognu na bilo koji način. On je pobjednik zato što čovjek najveću borbu ima sam sa sobom. To je, kažu, i teža borba nego svjetski rat. Da se čovjek obračuna sam sa sobom, a on je imao tu snagu. Nakon što si dobio 2-godišnju suspenziju,
I si digao ruke od sebe i nastavio, eto tako, povremeno uživati u drogi, budući da tad si mogao? Da, eto, vidiš, to je vrlo dobro pitanje. Ne, od prvog sekunde. Ne da mi nije padalo na pamet to, nego čak jedno vrijeme nisam uopšte htio da koristim nikakve ni tablete, antibiotike, bilo šta. Napravio si Tablete za potpuni bolove. rez. Ne, šta god da mi je, kad god mi neko ponudi tabletu, i dan danas ima malo paranoju. Znači, to ti je bio zadnji doticaj s drogom? Da, naravno. I više nikad ne bi probao drogu u životu? Pa ne. Pa, taj period je mene pomogao da sazrem u nekog sasvim drugačijeg čoveka. Više sam počeo da uživam u životu, u detaljima, u trenucima. Naučio sam da uživam bez ikakvih stimulansa. Kad si ti na dnu bio, da li su tvoji prijatelji bili uz tebe ili su te okrenuli leđa? Pa dosta prijatelja je okrenulo leđa. Ali oni pravi su uvijek ostali tu. A ti što nisu umjeli da prepoznaju tu situaciju i da mi pomognu onako kako treba, nisu mi više prijatelji. U današnje vrijeme i inače, vi znate da svi vole u pobjedničke vlakove ići. Vrlo su rijetki ljudi koji pomognu čovjeku kada propada, nego ga još gurnu ako treba, da ide u provaliju. A supruga? Pa supruga je naravno bila uz mene to vrijeme, ali opet to je vrlo težak period bio. Ja sam je shvatao u svemu da koliko je teško i koliko se odriče oko svega, ali na kraju ona nije mogla da izdrži taj pritisak. To je vodilo neminovno ka razlazu. Kako to da si se odlučio da kreneš raditi za šankom? Moralo se živjeti od nečega, moralo se preživjeti svaki dan. Ja kažem sebi daj, rekao, nema problema, radit ću ja bilo šta. Samo da se preživi te 2 godine. Nije mi bilo sramote ništa, mada ja kažem, pošto sam Crnogorac, Crnogorci su lijenji. Kopao bi ja i kanale, nego ne mogu. Ovo ti je bilo najlakše. Ovo je bilo najlakše. Što se od tebe da naučiti? Evo, da li imaš u ovom trenutku poruku možda za neke mlade koji su u ovom trenutku možda na nekim životnim iskušenjima na kakvima si ti bio? Čovjek ne može da ne griješi. To je normalno za čovjeka da griješi i da ima svoje mane, ali učiti iz grešaka i razmišljati o svojim manama, truditi se da ih malo ispravite, da shvatite samog sebe. To je poenta. Darko, svaka ti čast na hrabrosti i na iskrenosti. Stvarno si velik čovjek. Hvala.